ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu mga kakasih Allah subhanahu wa ta'ala tiranan dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan yatud na mo naisab maun pahadarat sing kamu ingganap pengajian amin masih kita niyo pengajian bunga sin pag-iman aula na tungod bunga sin pag-iman amuna in ya amalan sin bariman usug iwan bariman babai Papasingurun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hatari nila umalog sin palda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala dalida hakahayang iwan hakasigpitan di makatiwambang kanila di makasasaw kanila in pakarajaan dunya hantara sintao ibantao iyan to nila in dunya ini ukon pagulaan
Demikian tiantu nila hampu-hampuda in waktu taniyo sa bumi ini. Dahil nga sa wagad to, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, in ayat pengajian na to, yatod na mo maun pahadarat singkamu, ayat hasuratul hijr, ayat katluan tagsiyam, paayat kaapatan tagtong. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, in pengajian na to di ayat ini, pamaugbog sin bariman usog, iban bariman barai, hapanasat, sin syaitan di kakitaan, iban sin syaitan kakitaan. In bariman usog, iban bariman barai, mahuhut in pamaugbog nila, mahuhut in pag-amal nila, di sila matangkog, iwan maginggo, sinisiyo-siyo, mananasat, dahil hasaitan di pagkakitaan, iwan hasaitan kakitaan, karena in sila halawang pamalihala, sin mahasok si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ako hatiranang, yawaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, laway ring hadila sing kanabihan iban karasulan, imagna dahil hamasa sin Adam alayhi salatu wassalam, in kahinapusan niya junjungan taniyo alayhi salatu wassalam, Nabi iban Rasul kahinapusan pakatan ala. Mga anak ako atiranan, yari in pawaita sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo ayat ini, la ujayyinan lahum fil ard, in syaitan iblis kapag nakuraan niya, puasing kasapan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na may siya patuhan, karausan niya palingkatun in dunya ini. Amin lingkat, masasaw na imano siya umanok pakawayaan sin Tuhan. Amin lingkat, maligap na imano siya umanok pakawayaan sin Tuhan. Hari nila na kaamalan, in tiyo hinang, iwan sa luhay-luhay hinang, ipahinang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yabaitaan kita niyo sin Allah ta'ala riha ayat ini, la ujayyinan lahum fil ard, palingkaton si syaitan iblis, iwan sin sa barang syaitan, haanak apo Adam, in pagmaksiyat, iwan sin hinang haram. Mga anak ako, yari na jimatuna. Jimatuna ha umat na kauna. Aula-aula na yari na jimatu hamasa na to ini. Biadagbos limingkat na hamanot siya kamatauran in pagmaksiyat. Limingkat na hamanot siya kamatauran magdul sin nafsu iwan sin syahwat. Malain ka nimbar iman usog.
iman bariman babae, di makasasaw kanila, di makataabiti kanila, sumarawa, doon na sila, tutog, inatay nila, indila nila, impito ang gauta baran nila, umalo pakawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dan kaya, biyataan kita niyo sinallahu ta'ala inhinang sin syaitan, lawun in anak aku Adam, antarikil huda. Di sila papaagaron, haran pamandu, kaya sampai sing kahinapusan Nabi. Apabila manusia di na makada pamandu, hidayat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw pari laong ilaong na asal. Misanin pangita nila kukul laong laongda. May taibto. Sabab ka na wala doon in pamandu kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala iagad nila. Adapun in pamaupog simbar iman usog. Iban bar iman babae, doon sila halingkat kabayaan sintuhan. Lingkat kabayaan sintuhan di hababaw singguni inlawakon nila. Inamalan nila, bukon sila roon halingkat, pialingkat sintao ibang tao, amin palingkat, in nagdesign kaniya, si Iblis iban sinmiyagad kaniya. Mga anak ako at tiranan, ubos na imbayta ka to taniuray pahama sa sinadam, na mayta na iniblis, patuhan in pamayta niya, lauwiyannahum ajmain. Laungun niya, sasatun niya, pisukuun niya, inakal sin manusia, in napsu si manusia, in syahwat si manusia, ang pasilari makaagad sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, manganal kita ni marayaw hamasa na tuwid. Signal number 1 na sing kiyamat, timasa na to ini. Intay po, mataw din signal niya. Signal number 1, signal number 2, signal number 3. In signal sing kiamat duara. Signal number 1, even signal number 2. In signal number 1, agad mag 100% na. Sa way inu-inu sintao, imbar iman nagpahuhukot. Imbar iman nagpalilingkat sa lingkat kabayaan sintuhan. Imbar iman nagpatutog sa gawa tutog hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Laughiyannahum ajmain. Way kapinuun si syaitan iblis, iban si syaitan manusia, sa satun ingkatan naghihinang pamarayaw. Inipanasat nila pagmaksiyat, limingkat hamata hapangatud si manusia, hapangannal si manusia, inhinang pagmaksiyat. Uno yung sumunod sinayat, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ingkatan tao sa satun, taong kabayta siniblis, di niya karausan sa satun. Hinda siyo yan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hindi da karausan iblis. Sa satun, palingkatun niya ng dunya, palingkatun niya ng katanya riya dunya, di nilara tay maun malingkat, tiyay ma nilara malummi,
inti ay nidara malingkat, amura hindi ay ta sinallahu ta'ala malingkat. Hinda siyo sila yan, amura im mga tao, kaya sarapan mag-ibadat patuhan. Di lisuan mag-ibadat patuhan, matari sila mag-ibadat patuhan, dahil si magkaon, dahil si mag-inom, dahil sinununo pakaradyaan, impuntukan kalasahan nila, impuntukan kawayaan nila, amuna inipapahinang kanila, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Illa ibadaka minhumul muklasin. Amura im mga ipon sintuhan, nagtag-ipon kaniya, nag-ihlas. Dahil ha mga pag-ihlas niya, nagmalila siya makadakabayaan sintuhan. Wala niya liamukan sin napso niya, wala niya liamukan sin akkal niya, wala niya liamukan sin hawa napso niya, doon nasadya siya hasalakan kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hinda siyo sila yan mga anak po, amuna imbiyata sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amuna im mga kanabihan iwan karasulan. Iwan sinmiyakad kanila. Iwan sin timaud sin kabayaan sin Tuhan iammalan nila. Magkakunahan kita niyo mga anak po. Tauran na to. Agarun na to intutunyok kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sing kapag agad-agad. Biya sing katibungok. Sin mga sila nakauna rin kato taniyo. Wala sila miutas. Dahing hakabayaan sin Tuhan. Iwan sin naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maun kanila. Sila yadto inianugharaan sin Allah ta'ala nikmat dahin diya dunya, iwan sa laggo-laggo, karayawan hadlaw dunya, amod niya angut-angut nila rin diya dunya, wala sila imangut sing karayawan diya dunya, sa iniangut nila karayawan dahin dunya, kabayaan sin Tuhan, bukun karayawan dunya, kabayaan sin napso nila, kabayaan sin syahwat nila, sabab manipugin napso, manipugin syahwat, manipugin pikilan, manipugin ingat, bang di makadhatiranan habautan hatutunyukan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman pa si mahasut si mahatinggi. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Parman si mahasut si mahatinggi, amunayan indan harap marika ko mabuntun. Inuno, amin mag-ibadat patuhan nag-ikhlas. Ang anak ka po, tiyo-tiyo da kumaning kagunahan si mga tawa masanato ini. Yanin nagsasambahayang, yanin nanasbi, yanin maghahaji, maabutin paghaji. In kagunahan na to dakuman hambu, mag-ihilas kita niyo patuhan. Apabila nag-ihilasin tiap-tiap siyulakan, Fallahu ta'ala, nag-ihilas siya patuhan na pag-iman niya, nag-ihilas siya patuhan na panauhid niya, nag-ihilas siya patuhan na pagsambahayang niya, nag-ihilas siya patuhan hapag zakat niya, hapag mura niya, hakatan pakaradyaan niya, ubos na yung parakala, pasanyangun kita niyo sintuhan na dunya, aula-aula na, pasanyangun kita niyo hadlaw kana, di kita niyo makaraos magpasanyang abaran na to, punon na to na yung kawasan na to, tabiton na to pa'y malaikat, tabiton na to pa'y katantan, apabila bukun makad kita niyo hasalakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na simasa na to ini, tingkog tangkag, tingkog pausin pa kaniya.
Mga kakasisin Allah Ta'ala, Hada siratun alayya mustaqim. Palman sin Allah Ta'ala, indan mabuntul marikaku, amuna in piyasampay sing kanabihan, iban sing karasulan, aula na kahinapusan nabi iban rasul, junjungan tanyo alaihi salatu wassalam. Palman pa sin Allah Ta'ala, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sa bunal to dimmatan nagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya simimay ring haatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iagad niya in kabayaan sin Tuhan. Imbaita sin Allah Ta'ala kan iblis. Iban sin mga sundalon niya, iban sin miyagad kaniya, laysa laka alayhim sultan. Di mo sila malawong. Di mo sila masasat. Di mo sila maligat. Di mo sila kapamarintahan. Maita, yaon sila halawm kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, magkagunahan kita niyo sumud pa kudrat iradat sin Allah Ta'ala. Bukun pa kudrat sin tao pa iradat sin tao. Harap na to muna pamarinta kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampa kita niyo imibug sin palingkat sin tao, iwan sin syaitan pialingkat in dunya, in palingkat sin syaitan, palingkaton ng pagmaksiat, imibugim manusia pagmaksiat, umastulim manusia pagtaat, iban pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tagihan ni manusia magmaksiat. Magaan in lima umutong sinsin papagmaksiat. Mabugat in lima umutong simbusa. Bang pakabayaan sin Allah Ta'ala, biya sin yagakutan simbasi, biya sin pipintingan simbatu. Taan niyo mga tuwan. Na, piyabaitaan sin Allah Ta'ala, imananasan, iwan sin panindog simbar iman, di kapamarintahan, di masasatin atay nila, di masasatin pangatod nila, di masasatin akal nila, may ta doon iban adlaw, yaon sila hatutunyo kabayaan sin Allah Ta'ala, sabab piya nga ngayo nila patuhan, nag-ihlas sila mangayo, way samal sin na ngayo, iyanughara kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghairil maghdubi alayhim, waladhdallin. Mga kakasisin Allah Ta'ala, laysa laka alayhim sultan. Hang kakignut atay, rikimignutin atay simbar iman, palingkat kabayan iblis. Tumagawa, pakayon niya insan jata mga tukaagi. Atuhan niya pikilan niya pamangi, atuhan niya napso niya pamangi, atuhan niya syahwat niya pamangi, sabab may ta nataabit sin syaitan. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Di kimibadin atay simbar iman, papanaabit sin syaitan. Di may ta wala nabutas in pagsugpatan sinatay niya patuhan, ha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kurikillapan, way sammal, wayroon mangi, wayroon man sammal, wayroon mangi, di mabutas hantara niya iwan sintuhan niya. Di siya hibutas sintuhan niya, giulal siya sintuhan niya, Allahu waliyul ladhina amanu, imbar iman usog, iwan bar iman babae,
kakasi iwan kalasahan sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa wabiyad turi sila malaong, di sila mataadmit, iwan di sila kapamarintahan sin syaitan iblis, iwan sin syaitan manusia. Nahisin kapamarintahan, illa manittaba'aka minal ghawin. Amura in mga tao, di katiu-tiwanin atay, hak kutik-kutikun iblis, yadto na ti maallokin atay, yadto na ti maallokin suara, yadto na ti maallokin pito ang gawta bara. Na in mga bihad turagbus, palmansin Allah Ta'ala, apabila sila ri tumawad, apabila sila ri magmaaroy patuhan, sintiyatakaran sila sinadlaw, hari pamarum, sintiyatakaran sila sindum, hari pamaadlaw, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sa bunal tuud, palmansin Allah Ta'ala, in apinal ka jahannam, la maw'iduhum ajma'in. Amuna indagpakan nila, amuna inhulaan nila, amuna indatungan nila, tungbas sin di sila magadha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ako, tumungog kita niyo kabtangan sin mga sila. Iagad nila in kabayaan sin Tuhan diha dunya. Wala nila iaga din napso nila. Wala sila nataabit sin tao pagkahin nila. Bang bukunda kabayaan sin Allah Ta'ala. Aula, wala sila napasanggo pa iblis. Iwan si miyagad ha iblis. Sila nagpasanggo pa iblis. Mag-isab-isab pa kaulong niya. May yaong kanila yung sanjata malaggo. Yaong kanila yung kabukaan sin iblis. Saan yung mga tuwan? Na, sumabot kita niyo kabtangan nila. Uning kabtangan nila rihayat ini, mafatihul khair. Kung si singkatan karayawan. Bangaon kung si aun lawang. Magdasad na kaw sing kunsi, di mo kay nga taning kunsiun. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Kung singkatan marayaw, in agi nila kato, tuma'ninatul qalb. Kahanong simpangatayan. Kasanyang simpangatayan. Bang inapangatayan sintao si manya. Hakita niya mataod alta niya. Hakita niya matao din pagkaon niya. Matao din pakayan niya. Matao din kagugunahan niya. Lawiing kasanyang sinatay wang miyakad hakabayaan sintuha. Lawiing kasanyang niya bang yaon kanyang kunsi sing karayawan dayng hatuhan. Misa ni karun, piagparid nin taod sing kunsi niya. Di marasi na mukunta. In taod sing kunsi sing karayawan niya. Piarid niya, in karayawan niya. Inakbo pa nagpaparid, tiyon na sila sin lupa, akak-akak. Nain-inituan, mafatihul khair, kunsi sing karayawan, imma na sing kunsi sing karayawan, tuma'ninatul qalb, pasanyangun sin Allah Ta'ala yung pangatayan niya. Bang di mayawin atay, rimayawin katan. Bang si manyang inatay, si manyang ingkatan. Nabiyahon si masanyang inatay sintao. Dumini si manyang, pagkonsumo ay nasanyang. Uy, may tayat to. Sabab kasanyangan dahing hatao patao. Ampay kasanyangan dahing hatuhan, pid dunya wal akhirah. Kasanyangan dunya, iwan kasanyangan hadlaw akhirat. Nauno yan tuan. Kamalul qalb.
cukup ing kagunahan sinatay niya. Ing kita niyo biha un kagunahan sin jasad. Kagunahan sin jasad domini. Kagunahan sin jasad mahinaat. Kagunahan sin jasad mataas suga. Kagunahan sin jasad amuad tu impiad tuyuan sin tao. Kung kagunahan na to yadto. Bangaon ridike na to sin hipagpakusog siyan sin pag-ibadat. Hipagpakusog siyan sin pagsambahayan. Hipagpakusog siyan sin pagjakat. Hipagpakusog siyan sin pagkasilasa. Hipagpakusog siyan sin pagtulong tabang. Nabihaon to ani paglubo na sin hula. Inakura sin rasya ay kamulong na mag-abbo-abbo. Dupunan na mo ini pagtutunaw sin hula ini. Naunatuan mo ba? Mga kakasisin Allah Ta'ala. Kamalul qalb. Jukuping kakukunahan sinatay. Unin nakajukup. Fi na'imillah wa sururillah. Nikmat ding Allah Ta'ala. Yauman kanin nikmat ding Allah Ta'ala. Makuyag siya kabayaan sin Tuhan. Bukon siya makuyag ang napso niya. Bukon siya makuyag ang pagmaksiyat. Bukon siya makuyag ay nang mangi. Sa kakuyagan niya, innikmat anughara kanya sin Allah Ta'ala. Pakayon niya, hipagpataod sin ibadat. Pakayon niya, hipagpakusog sin pagtaat. Pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno yan, kabtangan sin mga sila. Anna Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ala li kulli udwin min a'da'il insan kamalan. Kaya panjari sin Tuhan in lima na to jukup. Insiki na to jukup. Ilaw maunde sa bukon jukup. Na jukup na siya to. Sa amo natin tiungod kanya sin Allah Ta'ala. Na, bangin piapan jari kanya sin Tuhan jukup. Pakayon niya pabukon kabayaan sin Tuhan. Bukon na saan jukup. Biutangan kau sin Tuhan. Habaran mo. Pakaya kabayaan sin Tuhan. Bukon mo pakayon kabayaan mo. Bang mo piya kaya kabayaan sin Tuhan. Kamalul qalb. Joko pinatay mo. Sabab apabila rimayawin atay. Di mayaw ingkatan ang gauta. Nawang yan di mapakay hakabayaan sin Allah Ta'ala. Kalakun. Wa ibtirab. Mahinang siya kasusahan. Maita. Pag-ubos mo himinang sin marayawa pangatod mo, kasusahan na kay mo, kasusahan na ahli mo, kasusahan na alom sin kauman mo, kasusahan na sin bagay mo. Uno pa, kahiluhalaan. Buko ni sa isa mo rin na hiluhala. Uno pa, dumatong ingkangian. Biya, sin sa kaulaw-ulaw, biya na simasa na to ini, dumadlaw magkakanap, dumadlaw magpinda-pinda. Kapakayan sadya. Hasasakatan sadya. Tani rin tuan, nawang naig, in kamalul qalb, fi naimillahi wa sururi. Mataud sin susa, way sin susa, taga asawa susa, way asawa susa, taga anak susa, way anak susa. Bukon kita niyo piapanjari sin Tuhan. Pakatun kita niyo panalka. Bukon kita niyo piapanjari sin Tuhan. Siksaon niya kita niyo. Bukon. Namay kasi nagpapanjari nalka. Sabab sindi na kaumakan.
Sabab simpinda mo, ing kabayaan sin nagpapanjari kay mo, pakabayaan mo. Saan yung mga tuwan? Tiyo-tiyo na kumanin hinangon si mga Muslimin na masana to ini. Si manyang nasiyari dunya, aula-aula na, sumanyang nasiyadlaw ka na. Na, sumabot kita niyo, dahil nga mga biyayta nila, mapuas din nga atay. Number 1, kamalul ayn. Jukupin mata niya. Indayaw sintuhan nagbutang si mata, way rumayaw ragbos. Sabi haon tuan, pagsugbatan na sintaw yung mga pilok mata, yung mga kilay mata. Saan yun? Aw na bukusog kita, kuway na buhok niya rin hababaw ini, yari na kumanabuli po kay, piupugos. Na tuan na pangatod niya, maraw lupa. Hapangatod sintaw mo kung marayaw lupa. Kamalul ayn. Jukupin mata niya. Uy, may tayat to jukup. Ima na sing kamalul ayn, di niya pakayunin mata niya, pakabayaan niya, sa pakayaw niya, panagbutang kaniya. Di niya pakayunin pangatod niya, hikasipog kaniya, dahil diya dunya, aula-aula, hikasipog kaniya, panagbutang kaniya. Kamalul ayni bil absar. Kaya panjari sinallahu ta'ala yung mata, indua mata pag-atod. Sakali piya kay sintawi pag-atod, pamakamula kaniya, pamakasipog kaniya, pabaran niya, paahlin niya, palawang singkauman niya, aula-aula patuhan niya. Saan yung mga tuwan, imbyutang sing syaitan biyaon, napagkitaon sa dyan. Hikarwa, kamalul ujun. Jukupin pangdungog niya. Indayaw sintuhan nagbutang, matuto dim kaya butangan sintay na. Saan yung mga tuwan? Unin hati sing kamalul ujun, kamalul uzni bisam. Imatud siya. Ibandi mungog siya pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala niya nariungoging kabayaan nila, iwan kabayaan simbakay nila, iwan sing kabayaan sinyadto, sa baboy rakapusan, apara, putang lahingda, kabahon lahingda, di dahi kapaglagi. Doon siya hahi kapaglagi, hakabuhi niya, iwan hakamatay niya. Ini katu kamalul lisan. Jukupin dila niya. May tayat tupilain dila. Aun dila nagbabangka. Aun pagtakon duwarila. Inambuk dila nila kipagbisara pamarayaw. Inambuk kipagbisara pamangi. Ampay nini kamalul lisan. Jukup-jukupan indila niya. Biadiin, kamalun lisani bin nut. Piyakay niya indila niya lumabtik pakabayaan sinagbutang kaniya. Pinita ito piyakay niya, sa babaon hirihil kaniya. Aon hirihil kaniya riya dunya, ingkabtangan marayaw riya dunya, mahal ka deng sinsin, mahal ka deng simbulawan. Ingkabtangan marayaw, nagtataw kau bulawan, nagtataw kau sin, meaon, nagtataw bulawan, nagtataw sin sa mga ingkabtangan. Bam, mustaq. Kita niyo mga tuwan. Na, uno injumlahan niya, kamalul qalbi fi na'imillahi wa sururi. Hiyallati ay kanat bilika illa. Injukup pangatayan. Halawm nikmat sintuhan. Piyakay nin nikmat halawm kakuyakan sinallahu ta'ala. Amunayanin atay.
yakin siya magbakiban sintuhan niya. Di siya mabaya magbakiban sintao. Di na siya mabaya magbakiban si malaikan. Hamuk dahing dahon niya magbak, dahing di hatun niya, iban adlaw akit. Saan yung mga tuwan? Magbakin tao iban sintao. Di niya ka na naman nagpapanaw siya, singkuyat niya magbak. Inallahu ta'ala. Dihi ka paningod. Biyay ta katutan niyo. Faman kana yarju lika rabbi. Isyusim mabaya. Sin sumanyang siya dunya, iwan sumanyang siya adlaw akhirat, subay siya magbakiban sinuno niya. Mayta, impagbak mo iban sintuhan. Diha dunya, tumaknina, hikasan niya. Hikatutog, hikagawon. Tumaknina tulain. Number 1, hikarayaw kay mimpanghati. Bihaon, hipadil na siya simpanghati niya. Hipadil na siya sinilmo niya. Sipog na siya sinpanghati niya. Kaya paglingog na inilmo niya. Ininituan, tumaknina tulain. Hasabab, siningat ning kabayaan sintuhan, maingat siya magbak, hauno sila magbak, biyadinin pagbak, kunin pagbak. Hikarua, tumakninatul iman. Dumayaw, hikasanyang kanyang pag-ima. Buko ni kahiluhala, ingkya hiluhala pagpupur, ingkya paghiluhala kajahilan, ingkya paghiluhala pag-atkal. Hikatu, tumakninatut tauhid. Hikasanyang imanawhid. Kung natin si mga manawhid, manghinunggali patuhan hakatan pakaradyaan. Ay mo na akarin kabayaan mo, ay mo na akarin napso mo, akara na sadya, in manghinunggali kao pakabayaan, sinallahu ta'ala, amuhan in paghambukan si manusia, amoy nari pakita niuhi, iban sin na kao na rin katutan niyo. Ini sa kahulihan, tumakninatul amal. Tumaknina siya haynang, sumanyang siya haynang. Bangkaw si manyang haynang muhan, tara mo iban sintao, labing sanyang mo haynang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tanyo yan, mga anak po. Narang mabihatin dagpus. Mapatihul khair. Yan kay mo, ingkunsi sing karayawan, yanug hara kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, makapindakaw daing hamangi pamarayaw, makapindakaw daing hamarayaw, pasarayaw-rayaw. Na murah-murahan mga kakasing sinallahu subhanahu wa ta'ala, miabot na isabing waktu, manghindo kita niyo, murah-murahan, uuhon na to, inyasyad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, mumusun na to, hapag mumus, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, sabab, yari na kita niyo hamasa, biyaita sinallahu ta'ala iwan sinabi niya, masa salay kasi, kaya na naman na sintiap-tiap manusia, injimatong alamatul kiyama panagnaan, inyadto ulong kato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, hasupaya in tiyo tumaod, hasupaya in malamma kaulian, hasupaya makapagsadya in wala nakapagsadya. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal fa'idin, wa an yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.